menka se be catch me se me na me Likee Kumawood da bi street pomi anamesu apart from street me emu ne say da bia metimi anya akwara ogina traffic mienu miensa no so abetwa bi no nya bibia no so abe star asa therefore one of the most sensitive topics are Dr. Likee na adwene say onka ho asem da ye hu de si ye Dr. Likee akasa yao hey ye nyina nim say Shatta Wale ewo Kumasi ana said ye nyina nim the bond between Shatta Wale and Dr. Likee no on a different level what you say enu nti sabi say ne Wale ewo Kumasi a na o say Dr. Likee jai de o ye nyina na o support ni nua na omukopie mu ewo Angel FM omone Ike the unpredictable therefore na efe krakwa na enkomodidie mu a ana Ike ebisa say Dr. Likee kamia ye say obia mredura obia celebrate no but edru so no kamia ye say enkrofo bi ma ye o madwene say nya ade ho beti ase ama therefore said the empadinfo se no se ensuo wo hoi eta aponchani a obie na no kasa Osha Dr. Likee emotions a or the answer question na utimi say sa question na answer sa answer no asha ne swache enu nti no sabi ni nua won nchen ni nua Wale won nchen na so spit bibia out because Shatta Wale energy no usia Shatta Wale a oye free to the extent say obe vibrating with ni energy ni bi enu nti won so nsem bia wa obeka na wanya afa ahode wa ahode me chiro no na answer Dr. Likee Edema Ike the unpredictable any Oma sabi da omujina high street neswa omo fight Dr. Likee greatness no Dr. Likee ayi oma no a silence omu nyina ewiase ade ba ko a ya ne say ade a esomo bo pa no obi ebe ka kiro say sa ade no ono enye bibia ama no but otumi ye nyama bia metumi stress anam yusu yeah angel why because the time and the season that God has chosen for him is now. Yeah. We don't fight chosen ones. Yeah. That is how I can say it. And so be because enya no Likee Kumawood enyo say na me no mo kan abro ni bisa na me ka say ade na aduro no nko aso ade na topic aye discuss tira bepe enya Kumawood same na me kita we kura me street me wo me street me no wo mo kura nya no na me pe menka se be catch me se me na me Likee Kumawood da bi street pomi anamesu apart from street me emu ne say da bia metimi anya akwara ogina traffic mienu miensa no so abetwa bi no nya bibia no so abe star asa enya me na ena ese Likee na dabi me na me de buy ena me go bi kusi kwa wo bi kusi Bikusi sounds a me bo hu ni di. Odi o artist ani di super. So odi su ne fe no super odi. Wadani eja osofu dazi wadani eja bikusi woko SK opon turumutu oko. Wo de na abeje. Enti en kamam ne mo bo enuamo ne move together ne enko. Empire me bonfire short change yankopon. Say empire mbo say God bless me so I can become a blessing to others. That's what I pray on stage every time. I say, I'm sure boy say, Gina, what you are, Miss. Blah, we may even know one mono. The Pia young for. Yeah. And what you do. On you know, also on there. I said, on minute or non quan. Aha, because also he don't think about. He don't think about himself. Just a blast. Now also today. Now also today. Also waiting on me, million. Makwaji Ajuma. Bimi ani Kumasi. Papa Kumasi bo. Etime mani bi menya ne dey. You na chef move on. Yeah. Wa be ka chire no wo ka ye ko. Ye ko intermediate. Wo ka se na una wukura na enye no. Said one don kan sika. Flus. Arab ni friend flus. Sika ene ye pe. L'argent.
what you say sika ne ba na nkura no they say no wo hwe system na ekọ na nkura ne kura ideas nti ade ne man nkura ne so chance na bo amanfo person mbura nipa edi mu achi no na a distraction na say ade na mo ye na nya o mo fa na ohun say yemhwe one drum starting from bandana bandana ni ye hu no he no okose Oba no te se kakai ogbonwa okono so ankra obi a minum na ya na mo nhye da nte ase o na nse wo de ba ko bia ba matrasi a wo se wash wash di papa mo de ye challenge ke se o papa di adwiri ko yi okay matrasi na ahwejam ti an wanchi aside abem and me hu ba bia di wa kwa aside yes no a rasta watcha enye nipa nyina na abekwa obetimi asaba many of them rasta ne me di movie achi sa day because untimi mfa busiri e me play Mr. B role Mr. B untimi me dani busiri ba me metimi afri busiri abeba Mr. B a opa mama baso na sesi me ami hu me ho se me ko ena de wo ye no untimi nu me da because ya bu mi street sa me hwe meti o e dey them 3 dinner court 7 times me di for I be a 2 pe oh yeah 2 near pe oh say what you say enti de wo me obi abedi ada obedi di matem me mfi blame am pena sem na do me am ba ko abro what's massa that was sem na okay like was abro one like in abro what's sem carry apart from way ubisa obia me mi shi akwa na di matem zunua na nse do twabo macho menfa debi ye nua afọ ebi okwa na mechia ne bi kwa me nim se me ye de mechia ana me sad wo adwene be me ma adwene se metu kwan akọbuno ho akọpa akora bia onim atena me sad na ba o etinya wo de no minya me wan don nwum tie wi a esi anka rasta ne ke gusu a ehso sanke bu a de tie ne se uhu se wu nyina na unya na mimi ni sa pampa de krasa de papa we dey o do there de pa etu bia na bempa oh there be say e maya what did say chest and flesh oh etu bia twem kura twa ho hia da bia me kama twem ko de twem kura twa ho hia no say da bia no ni say bla evimu awade mami bi so enti mesre we na kofa ba yo na ho na kofa ehun obi afa na asem ko ehun hia move on normally industry bia mu no crowd no the masses no o man na e choose said now una ye king now una wo reni una ye hwe ade ba kwa Dr. Likee Kaya or the silence studio ho nyina or started bobo some comedians bi o madi kan ba o mu reni kese pa o Ghana and ye bo mudin kra ye hu nipa kro ye bo mudin a nobody cares about them, nobody will even go and waste time so ko show more content. I don't think Dr. Likee ama ye nyina tia se ono na so Kumawood na wan na kuma ono on fasade no ewiase ade ama woni se nyame ne pagya nipa se nyame apagya na obi se on tiase a eye nipa kro na nkasa personal problem. My dear, I'm telling you for a fact. Yen enoma na eto mefa ne say Likee right now no sabi yenso ba bi kakra na yete no ya experience bia ye nim say de nipa su esitie on say Dr. Likee nipa on pekasa but asem no Ike hard you know Ike de pim no pain ekwaya Dr. Likee fa so yi no ye nyina wo ani a ana you very smart out me say no now onye ready for that but na opese o kama ni pie free ni mu ko na wo hu de me kire no nyame ane pagya nipa masses no ane determine who is the king now the whole Ghana, the whole Ghanaian in the diaspora obia se Dr. Likee mrenie eno ntino se nipa ba ko mienu bi opposite still a omo ntia se na omo na ye kings na me do from penny forces yensi wo hene
na ukofa ahinche esha wara wujejireje onti ase emre wo ho ye ni nkaso omre ba ubekọ sa answer na like di ma ye no osi super odi mu nyina abakọ but ono no se street ni na yi ni ma obeye mobo se Shatta Wale ede na ni to traditional media so a ka ene o ma disappointing no koma yi na free ho but street no say no Wale ona wo ye king traditional media ne pa omo so nkosi omo king no mo worship no nemom yen ye de wona ye nimo ebi ne Dr. Likee case the whole Ghana medofo the whole Ghana minya opportunity ne Dr. Likee nante London for like bare 24 hours medofo me say me betra brochiron me betra brocha me ne celebrities and nante yes several omo ye production omo mi hu Dr. Likee fame ni energy ni bi da I'm telling you because baby ya kokko ye ni baby rewraya still are people were chasing Dr. Likee no I was surprised e hona mu say hey mentiman can't channel directly but me trimu no me who said no Dr. Likee whether we like it or not ono na ye king e wo industry nim say nobody can take it away from him medofo yakase yakasa adaje be boyen ade be chi onti ase anunti no Dr. Likee na nkasa ba abonten osima obi anwene ne ho ono sa no na manfo kon no enka na bra bo ho onwene ho mpoda oban Dr. Likee abon so no celebrate your star onwene ho da bi enye ne like ra ono de ne de ne say oba support street no na sabi guys na munya ni da so no waboa omo no mo nso apagya tie obanyansafo yebunebe. Thanks a million for being part of today's episode of the Bonah Show. Don't forget to subscribe and be part of this bigger family. Onyankopon shraw na onte nanim chro. Out.